Kitabu cha Maira mriango wa 84 mstari wa kwanza hadi wa 16. Mwimbireni Maira gafahiro Mlungu, iye nguvu yehu. Mpigireni kululu safahiro Mlungu wa Jacobu. Anzani wira, pigani tamburini, pigani sauti mbidzo ya kinubi na kinanda. Pigani gunda la lupembe lwa thurume, wakati wa kuzuma kwa mwezi na wakati wa mwezi ukalaho lungo, wakati wa sikukuu yehu, maana hii ni sheria kwa Israeli, lagizo la Mlungu wa Jacobu. Iye warihende arikate amuri kaiza Israeli, wakati ariho ishambulia Misiri. Nasikira sauti nisiyoimanya inaamba, na uhula mzigo kula vituroni mwako, na kusira yokahu mziho kula mikononi mwako. Kaiza shida waniha nami nikikuokola, na kujibu kula kaiza ingu la kigbaragbara, na kujeza ko kwenye madziga Meriba. Henu atu wangu sikirani onyo rangu, kala mundanisikira henu wa Israeli. Kusikale na Mlungu mujeni kahiyenu, msiabudu milungu mingine. Mimi ni Bwana Mlungu wa kwako, niliyekumboza kaiza nchi ya Misri. Vugula kanwa tototo, nami nindakurisa. Ela atu wangu kama nisikizire, Israeli kanisikirire kamare. Bai nikiaricha matue mioyo yao mikomo, mtuwe maadho gawenye. Kala atu wangu manganisikira, kala ho Israeli mangatuangira zangu, ningashinda maadui yao haraka, na kuugaluza mkono wangu kinyume cha ao maatesao. Mamume nao Bwana mangapiga mavindi mbereze kwa woga, na adhabu yao ingekala ya kare na kare. Ela uwe unganishirisa, ningakurisa ngano mbidzo ya zosi, ningakukusha na uchi wa nyuchi wa mwambani.